خوشکو برایم برومت سلاو و رحمت و برکت خود تعالی سروبه. گلک جاره انسان جمعت پرسه چه فرق و جداهی دنابرا مسلمان بروی اینها ده هی. دم بحث اسلام دکن انسان دوی ما اسلام هاواتا پیغمبر هانا چه فرق آوانه قیساماتی گوهرتنی ناخر هم دویجی اسلام ناتی گوهرتنی مروفاتی گوهرتنی اسلام دست پیک اسلام داشته محمد علیه الصلاة والسلام بگرد دو پیغمبر اصحابی و پیشنگ مسلمان کسی کو ریبریا مسلمان دکرن به هر اوای لگل کسی مظلوم بود کسی فقیر بود کسی بلنگاز بود کسی کو مافی و محاطب خارن دستری دا کوله و جن وانا لگل وانا بو و لگل وان کسی کو قوم عشیره وانکی بو هر انواع ظلمی را رو مابو لگل وان بو به تو آوای لگل مظلوم ظالمان نبون به تو آوای پشگریا ظالمان نکرن تمام جیانا پیغمبر و صحابه به شر و جنگا لدج ظالم و زوردار درباس بون حتی عدالت اسلامی درشتات ناوین در خلال 23 ساله دا دیگر جیادا هات بجی کرن دور حضرت عمر ابو بکر عثمان علی دا جی گلک هات برفرق کرنه لیمخابن مسلمان ایرو جوی مفهوم دینی کو خودش پیغمبر شاندی به هر آوای دوره لورا نا قرآن ناواروکا قرآن جناوا ناوندا جیان را کریه تجاری مسئله روزانه ای دینی ای عقیدوی ای جواکی ای اخلاقی ای معاملت لگورا قرآن ناپیون دینه کی نو هاتی آوا کرنه به پری اف دینه نو هاتی آوا کرنهش پریوی گریدای حدیث نصحیحا حدیث ام بویژن حدیث صحیح جنا ای نصحیح گریدای حدیث نصحیحا يعني او متني كل سر نابي پیغمبر چه کرن با اخلاق عربي بري بنابي حديثه كتنامه پريوان گريداويه جبروي مفهوم شاشو چوتو غلط کسی کو بنابي علماء نابي عالما بنابي شيخ و ملك و ريبريا مسلمان دك نهاب تمام فعل و عمل خو بتمام حال و حركت خو لجل ظالمان لجل زورداران لجل ستمکاران او دينكم بعض الظلم ظالم دم خوانه که اون دین خودیه او علماء او مسلمان او کسی گود ویم پیشنگا مسلمانان دکن ریبری مسلمانان دما لگورا روزانه تشتی کو دقومه جویارا لسرویا ناخفه چارکی جویارا پیشکش نکه و لآلیکاریا مظلومه نکه لدج ظالمه نسکنه او نو عالمی کو پیغمبر علیه الصلاة والسلام باسا وند که دوی علما ورسی پیغمبره جبر بیا دوان دمی مین داویدا کسی کو بونا عالم جالی دست هرادارا و هاتی کرنه کسی کو پیشنگیا اسلامی دکن خودی گراوی جالی دست هرادارا و هاتی نکرین هنه که وانجی نهاتن کرین فقیرا بندست مانم مظلوم مانم به تو آوی نکار دنگی خود دخل کس دنگی وانجی نابیزه و د جواکی دا گرانی کی وان جیتونه یه دنگی خواهی نایگنی کسی خواه نفروتنه لی مخابن تشه جهیز و طاقات آواندار هنگش بیدنگ مانا اوی کو پیشنگه انسان دکه به هر آوائی لدجه گل ظلمی به ظالمان رایه و تجار دفتر آوان دا پشگیری و آلی کرنا فقیر و بلنگازا تونه یه لورا د گوتون و گالگال خواده د صحبت و قصدان خواده جارنا باسا مظلوم و فقیر و بلنگازا وره کرنجی لی تمام فعل و عمل وان دا ظلم هی لگل ظالم آئی آجی جه ظلم ظالم را بناو اسلامی قلبه که اسلامی پیدا دکن او مسلمان وها نه او مسلمان که خواده باز کری او دین وها بیرو باوری دین که وها نه او بیرو باوری دین که محمد خواده تراج محمد علیه السلام را شاندیه هر وسا ev مسلمانانا ne o مسلمانی کو خودی باز کری کو دوی به مسلمانتی بمره مسلمان ev دی متسلیم قرآن بوه خودی تعالی قرآن دا دویج کسی مؤمن بسر دکه ناوی کسی مسلمان بسر دکه ای کو قزنج دکه ای کو اوی کو ام بویجن دنیا و آخرت دا قزنج دکن ام بسر دکه فوزا مزن فوزا عظیم آکیه کسی کو ام بی مؤمنن نه مسلمانه جبر و ev ایرو ملتی ایرو هنن به پرانی نه مؤمنن مسلمانن تسلیمی برجیاندی خواه بونه تسلیمی عرف و عادت دنیای بونه
teslim bivi mal û milkê saltanatê bûne ji ber wî dînê Xwedê ji xelkê re bi rastî bi durustî navêjin. Ji ber wî îro zalim zulma xwe didomîne û ulemayê ku Xwedê giravî wezîfa wan ew bû ku li dijî zulmê derkeve bêdengin yan jî ji wê zulmê re bi navê nîjadperestiyê bi navê pûtê modern bi navê nîjadperestiyê bi navê alê bi navê welanza bi navê çi qelifek îslamî peyda dikin. Mixabin rewşa me wihayê loma Xwedê Teala alîkariya me neke loma rojhilata navên gola xwînî loma ev rewşa zelîla rezîl Müslüman ketî vê rewşa zelîla rezîl eger em bivin mümin eger em bivin müminî ku Xwedê behs kirî em ji Müslmantî derbasî mümintiyê bivin em bivin mümin dereceya yekem xwe li behsa mümina dike wê Xwedê alîkariya me bike. Heta carekê din bîm di xêrî xweşiyê de. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.